махалах. Bir bayan Сирин Умурда etki folklor stüdyi Сирин Умурда kıyın puldarını gibi savanda rastlayacağım. Düşüncesi sen tebir gün birin uyav, kirarımızın uyavı. Şabanbada hamur repertuardan bir halk yürüzünde, teşvikler aktör yürüzünde de birli çukne yurlafır. Şabanbada hamur repertuardan bir hirzem, kirarımızın cincin yurlarına yürüzünde şıraza topurmurda energalar işte bir hal bayan zile şav yürüzünde kılardaşın. Biremiş yürüyü, aktör yürüyü, birin yalın hirzem. Kışar repertuardan onlar. Ulaklarma yürüzeni bir yurlaklar var. İlk stadigen bir жугыш. Міле жугышға. İlk stadigen. İlk kerin mіле жугыш. Kaçın ilk kaçın mіле. İlk kaçın mіле жугыш. Сене қалазы барашын. Аргашын. İlk stadigen bir жугыш. Міле дус. İlk stadigen bir жугыш. Міле дус. Aşağıla kundala, aşağıla kundala, bu gene dost. İlkaçagan bir жугыш, bu gene dost. İlkaçagan bir жугыш, bu gene dost. Aşağı sıra kundala,
Гаврил Федоров Кухинджен, Малаги Юрий Хадюрлани и Раида Долина Кухинджен Юрлана Ромар. Крахьяна Сурубана Дернети, Крахьяна Сурубана Дернети, Дернети Демократи, Пахати Демократи, Крахьяна Мама Кранези, Крахьяна Мама Кранези, Тервите Респумасти, Тервите Респумасти, Тервите Респулати, Тервите Респулати, Канавика Прабхати, Анамика Прабхати, Минкашпада Хожати, Минкашпада Хожати, Пахати Демократи, Пахати Демократи, Мика Мама Кранези, Мика Мама Кранези, Шпадичала Шпулати, Шпадичала Шпулати, Шпадичала Шпулмасти, Шпадичала Шпулмасти, Анакрафьян Прабхати, Анакрафьян Прабхати, Анакрафьян Брахмасти, Анакрафьян Брахмасти, Ашеам Шпамасти, Ашеам Шпамасти. Едерне районинше Карачкино ялдесенче ширна, Яным ялдесенче ширна, Едерне тарыгинче интересно битин дюрызын еврентимер, анжақтай берсереган ебір хамыр кытартмадымдар мене. Кыдардап бір, тебрегинче, ебір худ жанда бөлім бұзан, ебір ішен еврызыне кытартмадымдар бар. Улақ еврызыне биде халық пілмеш, биде сабал білеші, улақ ларма еврызыне, Şavlar magazin münçin yurlarına beyitsem ancak, ba pesni ballada deprende ancak yurlaşı yüktecek bence. Ancak da beyit ballada ancak var interesli ulak yürüzem bidin umay şirzayline birine kamı repertuara gitne. Hani başkince bir murgaştırgınca şirzayline Конем хере, дуйгыршын иккіні шкун булас, бінде дезі тұтла паребірна, мүлі конем хере чупкаланы, Құран тавра, мүлі чупкалайт, сатпақ чинже, чағын жинжен, бұға зағдарлашын. Тарық солист шеперін, Николай. Помереку. Хоям хере, хай хора хер, хора давра гаскаш. Усайне усалатте хайдужине хайдуран, чаваш хере бит пахана мисейит лети пламе, куркарам бек хужизм гермине муза жюреше, чекачымды лешкизм дезімді кастатырыше, качизене муктарсада анаштарсан ярыше. Ай-яр, ай-яр, ай-яр.
библиотеке шумынже ишлеген эткер фольклор пушкине больше. Илемлек ертюжи Зефира Кузьминична Яковлева. Чуваш республикин культурын тавадивишле чтение. Чуваш республикин тавадивишле верендегени. Чи ыра уявзинчен кали, петем тенчери, херарм зень кунешим казаки. Ыра елана кенегебе, шак уявдене нации библиотеки, чаваш терли илеми ядпар, теленемле пуян, илюрдюля курав хатмега. Игибинде шевудвар камашу расшире, шемье шудал зепалатна. Шемье волкалах чараги, пашалах чараги, тени бир астр патриархумар, ибан яри. Шемье елы ергене чавашсем яланах ширик забыра. Чаваш этно-педагог кинче, а чазне пахса истересин шиче тесне балаташи, шиче пигдет. Волшутра илемлеге анганма врендесы. Чаваш шемьинче кашни хирачанах мен пачеклин пилеп улды жуданах терлеме вредне. Чаваш терли ламран ламабуш сабына. Кударанчен упранзаю на чаваш терезинчен, везем шаржер шутланаще, пербекизем щук. Чаваш терли хал куярлая. Юашки шулзинче ана уйрымах пызык тимле уйраще, уйрымах патшалық шайынче кувара савындарать. Игибинде ширмыш шулдан ибир чаваш терли кунне балыгватка. Шак уяв ячебе иртерне сурбан пырле, чаваш енин терлене картки, эже чаваш терли лешибушпа акцизем уйрымах асрайынчеш. Рашеин терлене карты вара пирен республикан чапнешеклере. Рашере пурнаган халыксене пірлештереген символ бұл задача. Хали вара пирен уява ушма смах чаваш кенеги центран ертюжине Галина Павловна Соловьевна. Смахмай она пирен клуба жүрегензем, а не тесечне щеки. Таргашин Галина Павловна сересмах. Накладусы. Өрігін болды, чаваш халық ектеріне ұпразағы вараз ішіре нация библиотеки тюбиде вызов. Библиотекара терлі клубсембер кружок земшлеші, и гевинде ванвещен шудан бавара библиотекара азамладері волшебная вышивка клубы шлет. Onun бірнеміш ерте бірагай Евгений Николаевна Жачева бенчен. Шулзерен библиотекана бұнығын берекшін терін біртонна хебе положать кураврай и бир клуба жүрегенсен, тогда вренегенсен, ешесен некогда открывать. Занятие сенче шамры тержесен, остазен, ешесенбе, вренебе методика материализенбе, шербе жильтерезенбе балажаще. Композиции сенче терлешелезенбе, чесенбе, орнаментсенбе узы бурма вренеще. Хошпер алыс дезем чуваш тердің вұртынлықне ұтларақ білестілерге бір жүзешмар шақлып занятие сене библиотека на время жүрещем. Хали бренделене Чуваш Республики Михайлов художественный промыслительный успех Надежда Михайловна Кузнецова. Был ерце гурат клуба. Был республикаре, чьи лайк терёсты зенжембали. Порн Чуваш терли, конкурс по гран-при, конкурс хужи. Хотим расширили. Россия терление картри, проект Чувашен, фрагментне терлегени. Уравра епчик мели, салфетка зем, алжылы зембе сурбан зем, туйбер генджиге, кача дудера, арчина чебахи рача, хирарман геписем. Терле еши пызык терление картин зем, тогда ты чела терлезе хатерление иштене кадатна. Терештень алды жезем забушне, булаган зем бали, кураган зем бали, кунда, книгезембе де балашпа будара. Екатерина Ефремова, Евгения Жачева, Мария Симакова, Татьяна Шаркова, он зарбушне, Чепчевшизень, книгезембе кундабу, Моисей Спиридонов, Нина Гаген, Алексей Трофимов, Геннадий Арков Эшезембе, Балашма Булай. Курабин Агауихин, Ваниким Жиченшве, Чуваштерне Казаклаганзине и Биршаганда Кизегума Дихралатка. Хальвара Шак Асамла терен кружога клуба жүрегензине и бир нации библиотеки директора ячебе, там сумаги галатпар, тогда так жервезем пора. Благодарность Кузнецова Надежде Михайловне, руководителя клуба «Асамбла Терен» за сохранение и популяризацию национальной культуры и участие на выставке декоративно-прикладных работ мелодии чувашских культур. Желаем вам творческих успехов.
Федосова Таисия Владимировна. Каркашин. Физичный. Так, Пудовкина Елена Сергеевна. Полбин Икамашин Жюлит. Савинова Ольга Николаевна. Портфолио Рабулдар сейчас. Тимофеева Светлана Леонидовна. Трофимова Светлана Леонидовна. Тимофеева Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна у нас не один год ходит в наши занятия. Федорова Елена Аркадьевна, сотрудник Национальной библиотеки, тоже осваивает. Федотова Людмила Аркадьевна. Людмила Аркадьевна обучается и обучает своих детей. Фомина Светлана Павловна. Шиверова Галина Николаевна. Федорова Раиса Аполлонер. Пожалуйста. Район Зинжинги, Гитсижи, Шипирова. Александрова Наталья Викторовна. Гринеть. Васильева Надежда Яковлевна Курман. Васильева и Волкова Эльвира Георгиевна. Наша Москва. Национальная библиотека в прошлом году 175-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева провела много работ. И среди этих больших работ это межрегиональный круглый стол «Гений места. Технологии работы с наследием Ивана Яковлевича Яковлева в современных архивах, музеях, библиотеках». Сотрудники библиотеки совместно с представителями учреждений и организаций республики были в городе Ульяновск, провели круглые столы в городе Ульяновск, Москва и Казань. Марина Федоровна Корягина. Марина Федоровна, подайте, пожалуйста. Мы вас от всей души благодарим за участие в круглом столе и вручаем вот эту благодарность, хотя и позже. Вы на том мероприятии. Если детей болса бермеген кузана мускаға газелидер. Үйкердер сюжетсем, редаксашсем, чешсем. Да, я говорю по-честному. Михайлова Расыма, Азам өтері клубын ертеушімен Надежда Михайловна Кузнецовна. Дальше құрмеді. Чываш тірлі деп бір. Мүнне ғавыл чываш тірлі. Эбіріна пілет бірі. Эбіріна палат бірі. Шағынбек біздің журалашы чашчаза чываш тірлі бетірлені өссіне пұхны күшін. Чываш тірлі бетірлені үлікі өссіне пұхны күшін. Санкт-Петербургтегі музейден күжал чываш тірлі музейіне
эшсемезе келмечі. Шак эшсеме бұқсасын, бұған да коллег, чуваш тіліне тілеме білегі біға десем ануйду жұралы. Шак шуғышлы жінзем, шағынбек үйдулы жінзем, шак бұға шүреші. Өзем чуваш тілі жінже нумайрак пөлешшін, она түрлешшін, она тишкерешшін, она бремешшін. Шағынба да ебір жақ бір жуғышлы, бір комыллы жінзем бұштарында жағында түрлі эшсемді бат бір, түрлет бір, хош чухне қалажат бір, сүтсере бат бір, тебір чухне сүдет бір қадай бір, сүде сүдерен дерлет бір, шағыда біді интереслі. Сүтме темдерлі ебірдара хиткен дерленен жен, ұнада ебір көз айылдемір, шағысыне дума, білін батне ошқом олы, тарават, пулдарулы, эштен, херзем жүреші. Херзем дезе галадыр, нужын дезесін, ебір-бірде сунақта херзем. Шағысыне кабрысыне дума, ебізіре, сунадып ширіп сылы. Сылын чун яғанақ пәнді біге хитре бұлдыр. Хитре чунлы жынзем анжақ чығаштырене түләші бұл. Хитре чунлы жынзем анжақ чығаштырене түрлеші бұл. Хитре чунлы жынзем анжақ шақ азамлышыне бұқса қызыне азамлы түләші бұл. Шағынбада шақ азамлы, шақ бой, шақ қыбат, шақ құлдарулы сірен яғанақ бұлдыр. Сірен сунадып ұны жу. Түрлес күміл анжақ мар, шақ чығаштырене бір малашыне, хамыр бұлдарулға, қыдар малалла, адаландарза, бір пулазырғына да барзағы расчы. Шағынбада бірін бағлақ пайын ебуын, шақ биде пуян информация өмірінже бірін ұмай бұламалар. Кішкенеле, білмеле. Шағынбада бұрнендегі шәкішіма алладымай, иқрамладып қама бірле, үріндесімаға шәкішіма келі жет. Бірнішсемде құрдыр бөлінге қам келмесен чынақта, чына тұтқынлашы, манне тұтқынлашы, бұл палақсылы жайгалған бұдыр емес, жақта чынақта кашнеш чырыбек тұйынат. Чырыбек, вот, сывлать бек, бұртын жүне сывланы бек тұйынат, вот сывлать, вот шеме құспағын бек тұйынат чынақта. Вот, шағдаранчен, пілін ешірзем, шағында жүреген маштырзем, вот шағдаранчен, шәбірсіне тұма бұлдарашы чынақта бұл, бізем, чынақта чына бедеші бұл. Шағырсыне біле құрнышлама, тузабыма, біле пулы жағанзым, құтлы библиотек біле яна қабылдылар целет, біле мұнда білек бұр, пуғане, сүделі, пүлемі, көмілігін ашкерлер. Шағырсыне білек келізі бұрағаны, паян, чүн үтні бедені ғайны палына, білінен небегектерім, ғайны палыны біле күленмес, біле бірінде, она Шағынбек ол тұнақты біле жүн пілдері шүгіміне, Каза шынбек қаларым. Барай бұрына яна ғынчуне, шемже, көмілі тарават, яна қолқа бір бұлдыр дезе, Шағынбек художиктар жарашын ғайны пағына. Мүлдері шықтара жүгінді чежегі де бұр, чежегі нишандан жандыр, сүрен чунрада, чыререйді нишанда чежегі жандыр. Шағынбек хитре тұлыр яланақ, сыйлықлы бұлыр. Шағында бірдадақта ішлесші, шақ хитрелігі табасшы, түрлесші. Шақ библиотекін ерді жүне, пире ұлышса бұрамызыне бұрмек кем бұзығыштақ сома, кекалат бір жерсенбе. Пире күмді келмек, пире күмалға, әбі күмалбақ келіп бар. Манан әп қаланызынбе, наверное, келжеш бөлгедіп. Да, пусть езір келсе тұрзан, библиотекада ішлейді, библиотекара книгезем чынақта нумай, ебір бізіне сирей яғынақ Киле барзаяма да хадер, пулышма да хадер, электронный версиясыне интернетда да ғардат бір, авторзембе, договорзем дұса шаңба, майзем сире книгезем балаш. Книгезембе, хачар журналзембе балашма майзем дұса барат бір. Шинзембе дедел болызем дума ергелеме ибер яуна хавас. Келсе жүр, табақ. Пурнеде сілен шифарза келеген уяв ядібе бүдім күмілдан саламладып. Сілен бет күлір яуна күліш іштір. Сылық яғанақ шеріп бұлдыр. Әзір яғанақ ұдым зімбе, шәмбек ұтса мағаладаман мала ондылыр, мағаладады мағала бірлес жесі сірімбе. Күрмек яғаны жесімнат. Шақла бұлдыр. Ебечин малдан Валентина Алексеевна Минеева, журналист, бұл даже түрдеген паденже время. Прямо ұдым зіне бұл ба бірлет бұны. Валентина Алексеевна Калатча. Ебір түрлет бір пичін енже. Түндеріне бұғат бірді, келенет бірдетші.
Вара яны Шанбек Волганы ясы уны панги кунда холгражем бекен разыдрай. Шанба да пөжемеше дунучне Шанбек туматыр жады. Шын пичне инжедерленде түндеріне шабырза пахмал. Пахмала булдыр пахсасын. Кому туби булдыр түндеріне шабырза пахсасын. Кумала лайк булдыр. Вот Шанбек ишсем тумай бірдене бір жағында кірземге. Қамын ишсем жинжен қалас пахсасын. Күнде түрлі ишсем бір конкурса вали құчынма қадырлене ишсем бұр. Комылы клебе, кислеклен рамы земзем, ішінде күнізем, зіне комылы клебе туны ишсем, рамы ішінде күнізіне мөржінде весін. Әлегенде бірмінбек ишсем болман, байнбегон, вот, ішінде чуны клебе, Шанбек ишсем, это вас келейд. Кислеклен, бұна традиция пағынза туны іш, тума тұрышнығанды, мендерінек тума тұрышны кері дұтрине кислеклен, традиция пағынза туны іш. Кислеклен шабеч підбегала спасаса, пана конкурса, құшынза туны іш, конкурса вали. Чеваштыр музей тереген конкурса вали құшынза туны іш. Тажы тутри. Она түрлічін малдан түрі музейінше ішсімбе балашым, шырзауыны литературы балашым, вара түрі тутри был этнографиюшкіне бұра, түрлі размерлі болны. Ман үнде шағынбек размерлі тавас келжеп шағынбек іш тұрым. Түрлеген бұнда. Шағы жерті вечен спиден умай тишкердем. Кого туй үндері дейд, кына Ферен туплей загайны жүне, арджа жінже құны, он жінде көжек ажазем нарза бұндет. Бұл үнде мүлі ғаламала. Кенеге жінже шәмбе шырна, мүлі ғаламала үнде бұл Кашның ұзығырмалы емедер болман де бұл шағы бар інже ағында шұры болмалы дезе шеріні литература, шағы шұры болны бұл түнжене білдерек. Түнжене білдерек дейді. И кунда бір мен Вол прямоугольный болны. Ман тваткал рафта вас келже. Унда шуче пренжи, например, пилип пузан те пренжи шиче болмала, пренжи виши пузан те пренжи пилип болмала. Манын деп темшин шағынбек вас келже. Түрлерсем, көжігірсем болғыш жүне. Алла жеме тұтса бұқмалы есімде, яғына кебір херзен бедерленін жүне, херзене жеме күш тұмабышла пырда. Ептегі бірле пірішті завурап шембек. Вот шана ура. Он зарбышнее бір тишкерне май, вот аджизем вали костюмзем тугала запах проморжанда, аджизем вали костюмзем. Ман школда шене май аджизем ишимыш классра граниче. Возембе Алиса Александровна Лукина тажы осты, возембе тажы возене вренде, де бір возем алинде. Пирин школда, оқымы школда, пирин умайчы баштырине түрлеген Херзем ішлеші, өзіме бірле, бір шерімутла костюм дұрым, ұрқышта бір костюмзем, шағында шағынызы дұрайшы, күнде қамдырлене костюмзем. Вот шағында шағынызы дұрайшы. Инде біріна халки пайынбе күн күжалев мелі, чынжынақ традицияне бұғын затуынызы қалама бұдыраймас бір, чуна елтмелі, сен ішінде ташлама хитре болдыр, шағында шуда езетірлененде, шағында бағында материале бұн пиде шура, мөлі пиде шура, электикон бек тесле материалызын бұл зұғырман. Вот шаны да сюда иненде. Тогда не берешься мне. Ну, шан бекреш. Солдат тутрей конкурса құчынмейді. Солдат тутрейне құчынман. Ебін жүне малдан тажы тутрейне құчынны ғышын, ебір жылгіне құчынман. Еб күжал құчынны. Күжылмар бұланде, ефіне жыл істегені жыл бұладынде. Онда Ажа-пыча костюмі думала болны. Ебі школ костюмі бар, ажа-пыча костюмі қадырлерім, хирajан костюмі, ажын-ажан костюмі. Деді шейген тұғынса, шүргінне кіргінне тұқынмалы дезе. Шуклазан де жанбек. Онбек ішсемінде ништада көрман енді, но пайынғы күна жуда езен, еженбек мінзен туны турым. Шанбек ішсім дыратын еп күжа. Едузен болсасын айтма бұлда. Да, эрешсине буштарат бір пайынғы гон, мүшінчесі эрешсім халги бұғытыран ұмай, анчақта инде бізем түрлерсінже ұпранашы, түрлігіне кезінже буштарат бір, бара шағынбек күжа қамыры күжімже бұлдыр, шинсен егдатма бұлдыр, шағынды кішсем дұғап бір. Езірішті әшілетір. Бұлт мұш құлда әшілетіп, кішін класын бірендетіп, кішін класы бірінеген әжізіне. Тавах Надежда Михайловна. Хайран Тадашевых Рахталашева качество. Я вас сумла ханазем кушна сейчас. Чеваш республики культуры, давайте вещение. Чеваш республики Михайлов, пионер прорастудейства. Чеваш паджалов культур бай пионер институт кафедра и вещение. Раиса Михайловна Васильевна. Мои загайвания, она так шурбуне.
Сирханса келеген керамызын күнінде падашак қызык сумлы чаплы уява, курава, ишнаятка санашак. Калым бекитре тежек. Паянызын агаларым, бұны раз ескерет болзанда, бұны раз кура уян болзанда, бұны раз да келеп керем. Чынақтай бұнда келмені болман, шабдері кымылы жин гына жагынбек чаплы сен дума бударай бұл. Эжетен лайық, икенженде телбейлі. Ебылма назарак игеси лидерлеріне хай? Пурдемар, не беремешемар, нольку, жили. Вот чакна дала. Ага, игеси камда дерлезе курдым. Евгения Николаевна врене бенеземе, бір иксемірде онда врене. Бұл хойде кайарақына аннан за әлгірді. Кенеге жинде буларым да дейді, жирны игезилі, мен арауыл игезилі, мен арауыл игезилі дейді. Ептет білем, қадет пір енлі, иге енлі. А игезилі мен бұл дезе шутларым дейді. Бара анан за елден дейді, игезилі енде күна бірне терлене дейді, шабырзағын да тек раз терлене. Шаб тепче ішіне керек бол жабы, епқанда терлезе көрді. Шымалмарына анжақта евырдамар. Шамбек балымала. Онлан зайдесіз? Бұл шымалдамар, но евырдамар. Керлезе бұғыр пулайт бол деген. Кунда терлея балазем, Галина Павловна Калазабаджи милея балазем күрене езі қабарда бұрадыр. Тезіземде жағында биде пілдерішлі, ебі хаминде чеваштеріне біренде деп бірен нумай сегет, лайық біренеші, еныштумашы, тербейлі, ергелі, малдан ебір чамбек салфет кізем, кізем, терлені болзан, хал дипломешне студентсем илеші кібезем. Бычағы пиде сағындарай. Бұрзағыр берен института майып қалап, терейені бек қалап, қалыбыр көріду тридерлені болзан, көріде дипломешне бек бұрзағы тартмас бір. 1 метрда 20 сантиметр тұршы зарлағыш пану жине, тоқтамана туза будымырда, лайық қалпақ ба, күнда тенгезембе, шубыр ба, беш туза будымырда, ишак шулық не бара, кәрі тұтрине, он жине жақса, күнбек стена жине жақса умалы тұрымыр. Шак деді лайық есен берінде. Еп сағынадып, ешағында берентіне жын, сағынадып күнда кашни ергері самбада келеші бірінде. Пірлі ешлені жынде биде сағынадып, әлік биде шау пілзедірлені денейінде ол ұзы құрны кезізембеде, құрайынде ол хүме, қарда, неменде болмас, умбектері болмас, хүмезір қардазыр, хүме, қарда, херленде ол юраду, табан зембе, вот херлен умай, табан зембе, пірлерелік лайық көрінсіне білдерет. Пір бұғытыра умироза елде, мұрғай тадақ табан зембанде тұрдана пырғай бір биде лайық. Сары енде ол пұрлық, кәргіне берейін, мен гана жүкі, сары. Пұрлық, шурри енде таза худ деп бір, Фунрангун фурны жаширза бұрапыр. Уншине де, вот, терлеп бір терезембе, терле терезем. Чеваш терене гынамар, шав кабырлық сене де кепчені май, телензе каймала берен, күнбайып мен далашын, телензе каймала берен незілзем бұлны, шав дери. Халеп пір кабырлық тұры, мұнда бұғанда бейжеден жеде бұр, и ымырт кайып тұрады. Күнбе кыдардаймас неменде. Ну, еп курзан, андық сагарым деме болады, шынақта, шабдері кетірее балазыр. Мағалада жағынбек кепчір, мағалада жағынбек. Епке бұнда кетеледі көрнаға, тада жинер. Калазаба малы земге бұр, кыдарцаба малы земге бұр, ебірде селімбек кепчет бір, пірледе шнет бере бір. Уна земге мамбада пұрза, созем калазаба рашеланақ. Санын өже онза бұды, қызық шиден үземду, ес қызық шиден үдіні, манжын педе қызық сауыныш. Еп жана чуннан юрадап, чуннан кезеплеп, яланақ бірле бұлма қабыз. Рәсім қады бұзықта, шағынбет хақпаны жан, бұзықта, ұтпан бітуіне хақне аплаузасы мала шемеле, шақада кевшмеле, мала білекізі шемеле, шынешсен тұмала, жағда бұшсырет. Шамбек Шамбек
Владимировна Андреевна, был Шубашкарды утмал время школда, Грандегей был зашли, Паргашин. Всеобщее мнение – это вообще великая радость и великое счастье знать Надежду Михайловну, видеть ее работу, общаться с ней. Для меня лично она вообще воплощение идеальной чувашской женщины. Скромная, трудолюбивая, мудрая, умелая. Ну, просто замечательный человек. Поэтому, отложив все свои дела, мы с вами прибежали сюда, в библиотеку, чтобы лишний раз повидаться, пообщаться и увидеть ту красоту, которую она создала своими руками. И не только сама. Это вообще одно дело уметь самой, но другое дело научить кого-то еще. Это очень трудно. Знаю не понаслышке, потому что с этого года тоже пытаюсь учить ребят, и не всегда это получается. Вы для меня настоящий учитель, настоящая женщина, настоящий человек. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Тебр Хизепля Ханаба Палаштарма Ирк Парзамар Александр Валерьянович Кузнецов. Чаваш Республикин Вереню институтин регион Адаланови центрин директоре. Паргашин. Собственно, позывтар, Надежда Михайловна көріне, он бәнеге незен көріне, кемер бұғы тұп нужын, ұябзым мұмын өттейсінен мой боль. Надежда Михайловна, күнатен сенде пұрсан зачем май палдаған не боле бет, қой мезек ұштана палдатып, шен бұғажы балар, насылсын. Ол жақ, әже, Чувашчай малдан был тяжелый, хотя очередные отказы банды ашаны сделан. И не ее до конца архитектор Соля, плотник, художник. Пузыказываем хест это не сделано, а мы же алсты видим на то. Как вы как шендялда, подойдет шендялда, где да положим без матушки, ну тебе положим. Зіндерінше, кебір язмықтары. Әштамбек көрсілемді. Шук. Подозревали, шендялды. Геннадий Альхиш Копили. Турганда. Александр Валерьевич, хош бұғыдыра шлейд. Пиде интереслі. Қызықлы. Хош бұғыдыра бұғыд, мүлле бұғыд тұбайт бұл. Ачизиде бақмалы, ұбышкенеде драмдар болға. Жіне пүлімеші бірағатта, біздің қызымя ғалапы жазы жеш, біздің қызымет ғашы. Шағыш білген жақ етіреш, шағыш жадағлен жүне шыжы көндірлені. Аба чемян жақтыны, бір фускламазадлен даже мекұтсалар чышым жақ. Ұбышқан амжы. Абатне бжерне, адизен ябалазы жүне, он жүне прерне қанмалы гүнзен болны. Шағ түрлен жүне только Петрлеп. Пурде был ужаще. Пурде был ужаще. Эптерление было, чун итсадерление не шуда лице был. Вот мандирда режим зима на пурде был ужаще, я бежит на манджа. Он зрон тема мажука, школдашки не май. Режида да, отлада не май. Шан бада вот ман режида режим зима, ман шивушин зима на пушмалас на шлеме. Его. Мажук. Надежда Михайловна Мажаре Буджугу, кам Анварнаре. Малала Варасымах, Азамула клуба Шуригензене, Людмила Аркадьевна Федотова, Таргашна, Сирезымах, Перенкуровра, Брендегенде Нашмар, Брендегенде. Терсибек Азамде Надежда Михайловна прилечлеме чинахта пятищемал. Счита мен думала не ну мы лекала и прилечли деньги куда пирушку да Наталья Викторовна да тратья да смахкала и подить уж надо. Чинахта курав зеймер терме вырсем гашил легкое нападётище. Вот щап шинзень пери. Чинахта чеваш терни так шинах плеть тизек галамала. Про щирим жул да был щирим жул кайла времени бuna. Маликамала муштавлен детей тимчебна правохотра, а часом печи качухне,
Аутизм челленбе садиге машук куча. Мен вас иштес келет. Стаж кирле, шамбада альгиши пахателя фабрикине иштемегедим. Онда вот надомница килде ишленинде, киле барсара иштеш, врачи келен закачин де ишленинде. Хошни берне, кашине, ларан плетип ханде, Надежда Михайловна пурнеде каламар хандел, шелебеде иштетил, на плетип. Ишне тузап термели чухне, онда уих тагилмес боль. Шак эшин результат не курас келен. Пахатери иштен чухнин, де балак кунбек канвазер булман рединачное терление. Онда перже шутаза терление. Хали бир бухат протенде бунда тарахи бир пиек тиспеу сугурат бар. Херле хура, семес, сара татаквак. Унчухни вара аршинки писем детерлечеш. Потодианик сем детерлечеш. Онда вара инде меле перче шутасамар. Шамик шаблондун да инде шамда керосин жине чексегарат чти шамик ердвачу да. Тер юктухачинде. Арда шам жинжен шелден терлеттим бірчем. Терлемен де чынақта жиырдарақ полны, мәшін десем, промақ перде шутамалатчы. Чынақта не мөчіклі терлені бірінде. Халінде Надежда Михайлова, онда юласки мес, терлес келек, шамба да канвашный, хадер канвашный терлет бер. Тогда бұл сағындарат мәшін десен, пиршкула іштемекі зенеқыл, ача сене жергелесе шамбек клуб тее бірінде. Кружок темеленде ушля, а жасем терлеме переще. А жасемде был конкурс неде худшинать, ходи худшинать, а жасеме де худшиндарать. Шанбада шухарза келеген уявя чебенде кундамыштарны херарымсне саламлата, пурлықсылық сунада, серіне эшлеме войға шептер, пурнышынде чварсым каланына бекінде пурнышы ворым булдыр, херарым сурбани бек ворым булдыр. Чынақта, шағында Надежда Михайловна Папалашны, Маларахинге Александр Валерьянович Папалашны, Надежда Михайловна Папалашычен, Сиринбей пурны шүлішінже тел бұлны маншын жанақта пейде пызық телейдезе шутлады. Малалады жанбек тұршыла ішлесчі. Пиринтер себе газар школда, он ба турза шагбек калашма богачука. Ты что на экран сулан, или шурешки гузайлопар, чинахта. Чинахта шагбек. Ну, школда штеген земана наши болинге. Перемена, вот ширмен перемена бузанды, нимде тузаль гремес бар. Шагбек калашма жок. Ладно, шагбек уявзем, бор шагбек уявзенче, прибырне курза савнат бар шешмар, тадалы тысячный змейде, палашар бар. Та серегін. Перед клубом Тебер Хастари Наталья Викторовна Александрова. Наталья Викторовна была это очень школашный ударом, и вырым бар. Перед төрежи гурдар же бір түрлес кымылы бұлды, биде түр бұлдым гурдар. Шағынға қаль бірлештет бір, тәреді бірледерлет бір, адизм биде бірлештет бір, биде кымылы ішчерсі биде бұлайшыршы. Манкілін қаласпайды. Шағында баян келсе кетіңірде. Шағдері төлінмелі кетсе елчіш бітіға. Шағында библиотекара іштегенсе мендері жақлы қадырленне, чываш юрлиге вибе, сырви юрлибе, мүлі қалғаландарза кетсе елчіш төлінмелі. Біді бұзық тавзире, шағында ішлеген іштензем. Ondan varagaylıkında dedi bu bölümden diyazamlıktın şey. Ana kalama nimlesi maktaşı diye şu polinde. Piren azanyezen, kugamayzen, monazanibe manibamayzen, şibıjulahı, bezen ostane, bezen kavragorame, işçenliğe, şavvejih bayanhi guna ki şitse, şenelle ujılsa gaysa tuğsadı ciberimde jümle. Şablavi hadır sibe gazarsan, men deri ve bizim hal şuda, ilемле, илердюлле, шагна мендери оста хадырлезе Надежда Михайловна кыдартына, кына курзан керек менле шилнында халхаланса кайса хыйын тузап хас келедіне унзыр майда жүгінде, жүгінза тымада жүг. Епхамда шагна интернет ушылғынче бұрдым да үнжухне анчаш пышланы интернетсем, Милли балагы милли төрлейт кына, милли ман бренес келейт кына, миллери не булайка хортта ширза ядымда, майда кеттермері, келер шеш бір билет текенже бер, шанда шапықытыра
шитрым дичинахта тірінмелі, чаплы ябалазем тума брентревал, и уншын шавдері савынадып, мухтанадып та, мынашланадып та, Надежда Михайловна мамба бірле ішлеме пириншкула келмежінде мендерсамна бибірумба туслашса карымыр, тыванлашса карымыр, паянги гунда савынса, жәмбек ішлеме майбуры жыншақта турадағдывадыр. Паян халда мамин галаскей, шикарса келеген уяв яжибеев, шак кружока шүреген херсене пити кызык таузымаги каладыр. Сирин эжерзем ыдармаламар жаплы, сирин алларзем ылдындан да ылдын. Надежда Михайловна хыйн ыстынне, пөлевне, шавдире шамаллан сирин бада шитерзе, есир она кунда паян хикун халық умне кылар задырады. Мендесін шав библиотекана ветка кам гына келсе көрмас. Пиде тилинмели пызык эшко, шамбада зире пузырада саламлаза. Надежда Михайловна ибе шагыбек илемле чечек шихи парнеледе. Мен здесь был чечеки перлегнада пурин ячебеде булдырвал. Ибе шавдере хизеплектер, юрадатпар, пурнеде хавхалану сунадыр. Сирин хавхаланывыр нишанда ан икселдер. Сывлығыр вара яланақ ширик булдыр. Яланақ сирин шагыбек шере килес келзедідір, күтшінас келзедідір. Тада мен мингалазы варас келей. Кыжалги журман шарында бидек шүреме май келмере. Надежда Михайловна бұғадыпта, пымала, оны жіне бұрадыпта бұлда да кыдардатте. Онда ништада май жу келеші центрлеме бұшладып, темеше шыне үш бұлман күнда. Тада бітка мен хавхаландар айтмана, шынеле паянхи күнба шавдері тан удаган жи Надежда Михайловна. Бізем хал ұшқында давай шыде хывырткына ұшқына видеоролик неларсы да ғорашы. Она тузап бас келет. Мөле тузам тумазыр таран жарлартика тавда бушсире шамбегек шинелле эшлер, шамбегек хавхаланса бурнар, килдеде, эшреде, юлдаштан хушинжеде яланах, шамбегек илемледе, чипер, эргеле прымала болдар. Тавда шабда Экспертирде, шагынды пустых кузенжозым шнахталықла бурнар шафюрсам шаплари, тадақта эшлескому узым шуралашы. Шаплабуль? Пажақта ұртыла көрінашы, бірін бұл кейде тыны құшлатса бұны жіне ұрық тәрілі, құшлат бұрық, бұл неме нұмада келдім арыш тұрым ұрызы, ұшлаш бұрғыш жүне. Анжақта шамбе қосасын чынақты педе хитре, прям көмілаш келеді. Тадақта ішті бас келеді. Тавах Надежда Михайловна, чынақта гүнда вот. Пойдем эш курнать зермендуни. Если Ира пара, Надежда Михайловна. Привет. А я кантарыр бармас. Еп Надежда Михайловна вонным шудан біледім. Еп социальный центра жүреттімчен. Мана ондан қалашы. Қайға жанда түрлеме бірензеки, қайға бірензеки, бейшу их мана кетері турыш. Будет ман булмаш деп. Ну все равно карым. Хвалашы даға мана онда қайза біренес біттезе. Мана библиотекара беделайкытсы елчіш. Орте петехидре терлеші, ман немде чиген меш болмашты, но деп мана кондан хваласа каларза ярашшынды деп. Ну, Надежда Михайловна мана терлеме варентрым. Сиряға шугарза келеген шоу ячепе, біртак печек, күтшенеш парас келет. Спасибо. Вот шагында іштірат, вот шагында көрген жүдеуна Владимир Николаевна тірление. Бұл қой чын-чын түрлеріне брензі житіне бұшын, тағысы магия қалады, мана шабеше парделение. Вот шабеш, манура упранарь, каршын шабеше бұрдас, Нагаль Николаевна Азеле, күн өнші, күн күнжанча кетремар, вот кебіріне шабырзасын, вот кудақ не шабырзавын, вот шанбек шабырзавын, бірді намышмар. Пиде, чын-чын аға, чын-чын мастер, вот шабырзавын. Спасибо, Зиля. Ханта как на гунахаса едет. Когда вы все? Спасибо. Эльвира Георгиевна Волкова, Пермь, Кубашет. Эльвира Георгиевна, Пермь Кубра, шах нация библиотеки детчин, проблемаш манегазин, проблемаш кунзинже килнете, пайн бунда бире, Пермьбе бирле, шешенерсем, дешенерсем, давать. Он чуне куян, шак куянға, он өзінже күрма болады, пиде куян жуылла, пиде алыши бүжуылла, пиде пулдарулла, мастер. Спасибо. Надежда Михайловна, хочу
поблагодарить вас, ну и библиотеку, что организовали такой кружок Асамблатиары. Я начала с азов, вообще даже не знала, как это вышивается. Даже у меня первая вот игольница есть, у меня заполнение вообще кривкость. Я даже вот ее сохранила, что вообще не понимала, как это шулам, что это и как, не могла понять. Только потом уже на 3-й или 4-й день поняла. И сейчас вот уже посещаю библиотеку и с радостью сюда прихожу к Надежде Михайловне. Кружок, уже 4-й год. И нравится приходить очень. Хотя приезжаю с Новочебоксарска, все равно прямо еду. Конечно, вечером убегаю пораньше, потому что маршрутки плохо ходят. Ну, в общем, очень нравится заниматься. И вот учимся, и что-то все новое находим, что-то Надежда Михайловна новое все показывает. Какие-то новые швы, казалось бы, уже за 3 года с лишним. Все можно изучить, нет. Тут, в общем, учиться, учиться и учиться. В общем, и даже не собираюсь я как бы бросать кружок. Некоторые у нас уже научились и вроде бы и ушли. А мне кажется, нет, тут конца края нет учебы. И очень нравится. И люди новые сейчас пришли, вот новеньких набрали. Тоже все приятные люди, все такие рукодельницы. Большое спасибо огромное. Вам спасибо. Дальнейших творческих успехов. Если у человека есть желание, обязательно можно добиться всего, чего вы хотите. Поэтому это желание у вас было, и все мечты ваши осуществились. Спасибо. Ну, чувашская вышивка очень нравится. Спасибо большое. Саламластеген тогда. Я кошку калас лезет. Ебенде халк фильтртен шүрем куштарын кыштах эбир аякран бирге хамын жолдашпа. Кашны времени килеймаспы. Надежда Михайловна бир бун вишимыш, iki bindi bun vишимыш жолдан бар каллашна. Волча библиотека решлеме пушла на кружок, ирцедум жухне, гре Жачева Евгения Николаевна, эбир курса, кильне полно шубашкара, шамында бара гре изагара библиотека. И пиренен жок пуш чарлскайна, пиде хитрейшсем, он жок аслрашшенсем, он да шуреше, маны пид килишнече. Эбир вот шапинде тохрвон тохрмошол сем тапранче чвашкарли кштах чинетес вайлатас дезе. Вот шандан ман интерес хамынды бушланскара Малдан Евгения Николаевна бар Кайран Надежда Михайловна порчух не дикилеймас бір ялдан жүреп бір мара кышал калле килим бушларымыр жолдашыда кала байтыр кайсы килеп бір хош бір шевезене мансыгайны Врентне мансыгайны бары килсен күндір ондан тарай тюрпиде тепілен. Еп Надежда Михайловна мен рентіліне деп, оның эшесем, элехи не похымса тунышсем. Вол пөдемешсене де чималдан пушлать элехинчен дейді, вот перед ондан тарай. Ебір сарфетті земан жартырлеп бір вренне, везірдей пұзықрағышсем дұм пушлар қадет. Мен тірлем біледір деді, сені пұзықрағышсен баспа деді. Вот хал еметсемін де сарылашы демелі. Кыштақ врентнінчен, вот шошыл елінчен, шкулдан кружок ерце бұрап, ачасене кыштақ. Шевене тума, пчик шевасем тумашкын, кайран чарасем тумашкын, чикін вренник бір. Тавда бұш сире, ебір килсе шүреп бір порчуқ не дикилеймас бір. Но шанбе қошыран килсе, шыне берсене, хамыр пілменешсене, вреннесші деп тавда бұш. Она перекерзем, где посмотрели, зашивы дерлен дюне, керзем шанда кверейші, вот пермирина, югерзелар дать мала Наташа Бурчагарнускава гариде, Килеймерина, вот видео билет бірдейгір, хамру бұлпына жүрек латса құмақтар. Шанбада түрлі бұқма болады, келеларса да, ну, керзем қалашы, күндалай, бірақ кесен түрлезен дейші, кепедерлен инжен дейші. Так, помылжық леніп, тадан да ішлескейіп дейші. Аура. Серезина. Перемірдің шүне біренегензе, сентябрьден жүреме башланы, бүйі тұрғашы,
Слушай, Еврогай бывает, Еврогай не шиндерный, Еврензе брак пар, Эшсем давак пар. Надежда Михайловна, я представляю, где это кильфтерепер, юранаппар, принципра терезер, где манчагда перми килискизе, вижу ширин шогах, где прям фраскизе, нюхне килимерно, но кажа, где когда принтерхали чайца, принтеркизе, где когда там зря. Келишни değil, çarşıda келишни değil. Kendimizin evrenine, yönetilenine, benimki evrenine ittiriyor. Mani, bile dumanın bir mezar bilmekte. Tada bu şey gidiyor, bulduk, tak? Bir predişin. Rasim Hanı bayandalar ve maldan biri kutkus diyor. Tuza baksan, kutkustan var diye. Orçağın bir kutkus mar bağda geçin. Kırlesçe. Rasim Hanı bayandalar ilk begalar. Maldan kutkus diyor, kayam. Kutkustan var diye. Kutkus mar diye begalar. Zasın. Вара манчмузам значит. Надо выше. Спасибо огромное. Я, конечно, просто не понимаю, очень интересно. В общем, благодарю вас, что вы здесь. Что я вот пришла вообще тоже не знаю вообще ни одного шва. И после первого занятия мне хотелось убежать совсем. Да, говорю, что ничего не получится. Но вот я период, как бы, себя постоянно смотришь, объясняете, и все я тоже большой 5 лет ходить. Получалось. Сузыктал Херзем, Кали Шагында Пуханна Пегезине, Олег Михайлович Цыпленков, Пирнч ваш Хастаре, салам лама васкать. Салам алейкум, ну, Аллах, телемелле, мотор, стень, ударолы, тогда мелле, северчилегеле, калажадыр жашлар, чун Елизавета, езер улазыровали пана Гержинди, шак терезенеге намар, тогда мелле, чувашла хитре, калашма, пулдарыне кадарца падыр. Шак фильма гурзар, пулас хурзем, чувашла манзаганезими, тем терез калашма фрейнис. Шаутах, пан шидес, хирарам гунибе, сига самалам май, Аллах семье будет гели будер, аджазим антифетчер, где рыбина будет тебе здесь машин. Анчак те привана выберешь. Вот куда терчен смах, типа щемни смах тучи. Когда шу жога гели веришь, амба каластер. Пыльдер остался бузамир. Серия каламити шужу музеинде, Андрей Андреевич Николаевич Шульденде. Кудажинде сахманзен тогда керек сен жагызабаш. Шау керек кирсинже, кирсин тебинже чара. Икинчиде. Минду бажан говорит, так чара бу. Она сейчас здесь так урузаду масыл. Пойдерже. Тогда вирузаду радио ты терзинже. Мне было кирсидик мне чара жиление. Шана сюце. Узалан чилистер. Шау жинжен. Я бы жил тогда перед паня кунби верный, куда эрте зажипса житрым, как на районом кажара. Я бы жил тогда видел шагидывар. Шансадра изер пулдарулы, мотор, ослотулы, шаг мана хумгадараган и движение. Ураладыр бе шана. Я керсе пахамха. Вот керсе пахамха. Движение керсе пахамха бар сине. У нас мені аргинешек леслет симгурна дикации. Кассине табрзас. Табрза. Кассине табрзас. Шалга. Александр Николаевич, Иры. Ол мана ол хайдат пежам дем. Ага дизампур настал. Продумно, что журдан чешин сетелемек механь, севржута да мало дундуар бір Паян жагында телемеле ыры чувашла билегинде. Сывылыш или чумбакан тавдабыси.